So hari ni ka janmit ka elektrik pernah pro ya mulai nginon nang lepo sketrian pilih bagi di social media. Deke ka jingwan ka sungi hari ka sini nak ka JSC Joint Action Committee Ribuai District. Alor ketu ka jing persya ya ka elektrik ka jing put ya ka curi bersam. De syuabangan jam sekmat ngan syukwa ban penkin mau halor jong ketu kan news ka bala ami kini sudah per mo jong di social media ka bagaran ka kentin ka balong ka kta nam ta ka jungi ka bangi sukya haru namar ba kekintin hang tu mami ke heading kolong ba on pen plumar ke JST lada ketika ciri bostom kan net tarik Henry nak kalian kajungi ni kemong ban pen plumar Henry ke ka bangin sim kolong ba let's say odon kono ka jing plumar nak kalian sarkar ka haban sim ke jing klit dengin puak begini ki jing plumar lane gini ki jing jag bosi kenja ketika ba pelong ketika festival hang tepo bermol ngombe ikhlas dengi suka ban pesai tang katahi bana kalian kajungi ngimton kono ro Henry ni su ya persyak ini nak kalian kajungi ni tempau tang kajing sofi ini balada ka sarkar kam sim kya ya kene ka jing penkit kriya ya ketika kena tarik ke bahap kasing ulai de hagujuk ke poro ka ba ni nak kalian ka JSC ni su kya ba ni su diau hadu kataro nak kadau bangi ngimla ban yo ban dikenduk di papol bat hagujuk ke poro hadu ganisi metang yo bentuk ST dengan yo he ban dikenduk ini namar kam de ka si sibreu kadai si sibreu ji kadai hi haka si balang bagi si palai de Henry ke ka bangi penpah ni kalong bangi kerpat ya ka sarkar haka jiram jongi kontrak sangma ba inspector ni benta ba cukup por iba pol lingdo iba di minister ba in charge dengan tourism ba in snowle me ke jingot ke jingnam ke jini kumki di baik ba no snong jong Henry boy ba kamtam nak ka bormol rekla dengi ngim persya ya kita ka ciri blossom Henry ke jing persya ka jungi kalong baik tik ya ka kena tarik palingi persya ka kena tarik namar ka badai ka ski ublai dah ski ublai ro ujuk por hanti kidon sipun gi mane te lada ki kin penlong kita kita masa kalong ka jikta pada ya ki ba mane blai hang te hapo ka cakang te po lum dekla te abidai ugal jing kran jong e ba pol minister jabator jemma abidai ba bubun ki festival ke ba penkot akas ni bulai apo Henry boy jong e kada kalian ka jong e kum ginong song inom persya ya ka jing penlong ya kata ka festival ha abidai ki jaka tourism kum ba penlong apo orchid ki ki snem ki bradam ban kani ka ba penlong mentah kabawan hasnong ka jong e ni kum ginong song isim baik tik ya ka badai ba ka jing persya ka jing kabawan apo senong baharumbong ka jing wan jong ka bagardi ha ka jing hakini ki snem ki bala no arsnam menswa klawan arsna po baharumbong kapen kot baik tang hakasni sajan te mentah pat ngesolongo pakane ka cherry blossom kalwan penkot pat hakasni blai kena kata kadau na kaliang jongi ni persya kum ginong senong abidai bawan makini ki festival apo senong jongi ka penkot hakasni blai batnya hang ni kapor ngi penpau kolong ba nak kalian ka jungi mo ka JSC adin ba ni la sak kepok ba sak kebumro kupon masa besngap jar de gilapan ka jing pencai de hadu mentai ngi pajok ya ta jing pencai alor ka jing sak jar ka jing de gilap ka jing tu dia wad ka nak kalian ka Joint Action Committee ya pra juga poro namar ba ngi nak kalian ka JSC ngim don ba gino ki political background lagi politics dan begini dan banono bagi kinhun jongki seng-seng pertai dan nak kalian ujungi hi isu don baik tang kata nak kaji sokya nak kalian kum ka JSC nak kalian kum kipai ba bagi sokya ya ka benta de kata hi nak kalian ujungi polis pun